Mmasepala o siamisa mananeo a ona a go laola matlole le go batla dikoloto gore o tle o tokafatse thebolelo ya ditirelo. Baagi ba kolota Mmasepala diranta di feta dibilione tse 4. Sekoloto sa puso le sa dikgwebo se balelwa go diranta di le dibilione tse 3. Mmasepala o tla batla madi a sekoloto ka go kgaolela badirisi metsi le motlakase. Wa re maemo ano a dira gore ba retelelwe ke go neela baagi ditirelo go akaretsa le go olela matlakala. Fela ba bantseng ba duelela ditirelo tsa bona ga ba itumedisiwe ke kgato eno. As I'm speaking now, there's a dumping in my yard. I don't know what to do with it. The services are very poor. Yeah, that's all. I am not happy about the service of phase 2. I'm staying at phase 2. Mmasepala ono o na le diporojeke di le dintsi tse di sa konosediwang. Gape o ntse o lebanwe ke mathata a le mantsi a akaretsang kgelelo ya leswe e phutlhameng. Badiri ba Mmasepala ba ba kolota le bona ba tla kgaolelwa ditirelo. Puso ya province e tla nna ya ntlha go kgaolelwa ditirelo. Almost 8 billion. At the center of it is government, the provincial government, that does not pay the municipality. And those are the first people who are going to for disconnection. And the other category would be your business people who are around 2 billion that are owing the municipality. Lefapha la dipuso selegae la re la ditiro ke lona le lena le sekoloto se se kwa godimo go gaisa. Look, there's also a human element in these things. You know, if you travel through the city at night, you find that there are some offices that are still on in terms of the lights throughout the night. And that in itself increases the electricity bill. Mmasepala wa re ba ba sa ikobeleng kgato eno ba tla o tlhaiwa gabedi.